tarawih namaz kuram bidani tarawih namazuge pahom misaka vituri mi onnani den damu namaz kuram beenuwa miha kineto hadam vi tarawih namaz pahom kura vituri kuram vito nukuram vito kineto emasala hal kura මෙයාර අනේ කිනතු වර දියුකොත්ත නෝන වර කුරුකොත්ත උගම සෝගත නෙක්කම ෆොතම් කම කිය තරාවි නමාදා දමු නමාදා මේ නන්තකේ තෆාතුස් හුරියච් කිස් ඛියාමුල් ලයිල් රේ අලුක ගත රමදාන් මොග රේ ගඬුග ඉහ්යා කුරුම ගොතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මේ ශරීයතුග මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අගොල්මන දස්කොත් දෙවවා ෆමනි එම්මෙන් අලුකම ග මොරාලි මොග ගොතුන් එහනුනියා රමදාන් මස්නුන් දවසවරක තරාවි නමාද අගොල්මන නක නුකුරෙන් අම්දු ජමාතුගේ එම ජමාතු කුරුමග හිව්වර දෙවවා ෆමි ඔන්නනි මිග බේනමකි මොරාදකි මිස්තකුන් එම්මෙම්ස් එකි එකච්චකන් අලුකම ග මොරාලි උළු එබ්බාරුන් දිනු mihar halatu meti mi gota engeta tarawih namadu koramun as imam miha mi tarawih namada akuga vituri kuraka mavvanama e jamaatu gena baawrigin hurika mavvanama imam miha nimenden gena baawri mukki rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari algolmenna khabaru devvi fawa kame mihaku imam miha insaraf wonde manik imam miha namadu kon nimenden ene ko baawri jiya kutibalahu qiyam lay ene regandu gare alukan liyewigen di mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge heki bas ehmvima tarawih namadan algun gos imam ha uga egota baawre vituris nimma fiya reelukun ena liwen kam rasulullah arihun as fa boy dengoti reelukun qurami hemisa bay meuna ge reelukun quran no hele veno da wagutu nuwa mi damuna mati ade reelukun gotu medenne ham sida khassa ko damuna mat tarawih namadu koffa den emiha misaka wagutu nuwa mi ehmejje eyoti hisabun enage reelukun ge ba nimifa den e wagutu wi warakum misaka wagutu ejjahama namadu koramvi anuniya hama qur'an miskiyom vi noni hokan tawmatiga murad hem ilmerenge meduga bay khilaf tan eburi kinatto e fadami hok amal qur'ani furtama gotaki imam ahga hama ena kon nimmu vituri ves kon nimmu e hisabu ekkada kurin galgonu mi denne hadis bas fula gotan enen yoti ekan libifa den goti geega ekani helagen reganu damworga wagutu damu namadu qur'ami hekam wanya ena helagen hama damu namadu koramun dami vituri ena nukuran vituri kon nimich mi egg mi samemme rangalu gote anek gote ki imam miha vituri koram feshima tarawih namadu do kolla fa ena fabag annamdi masalen imam miha bakiwambi misalaka ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu umar gafanu ge duwaswarga mistakunnage maru kolge namadu tarawih namadu korabum gendevi ekayfan vituri yevim du kollabban hekan algumna sahabagun fennangabe ehmema vituri yevim du kolla fa gos regandu damu namadu kon nimma foga vituri kon nimma eves sama emme rangalu gote algumna fennanga gote den anek gote ki imam miha vituri kon nimunima tarawih namadu imam miha vituri kon nimunima teduwe errokwe kurun mi masala gelumber meduga khilaf e bori aslaki mi ge suraye algonmenna rangala fennanne sahabi be kanuge terekum bes mi imam miha gotaka nimmevim anekka eya khilaf gotaka teduwe rakotekku hurume bebbe kalum vidalo huddakamas bebbe kalum vidalove ane egotan amalu kun rangale nune algonda boda boraveni egotan imam miha khilaf mawr ma rangale imam miha viturige emme fahrokwe koran nuwata vituri koram fashima do kollaf as fahun ena vituri namadu koram vi gotan hinga manuje kama banya misab ibn egutena vituri koram benu nuwa kama banya ehma ei emme rakkatel gotekama agona fennani imamiya khilaf no magotun egoteki imamiya yahuga vituri kon nimma paregondo ena benum warkan hama anekas damborus namadu koreven ekamaku ena benum wani imamiya vituri kon nimmikamuga vies damu namadu vituri koran kama banya ehsabun imamiya wakiwima marangalwa den fahun damu namadu gena vituri koran